Itzhak Season 2 Ziak to Hlutei Mizo Chapter 14 Hlutei a kapa aron lut le a u Joseph nen chuan eng emaw soin an in khom zui ngala police ni a meido pathiam si a hun ma hian Itzhak a kala mangai reng thu le ni chin chung chang vel kha ka soi chuak zo palang ti ka hlau tak zetani ama pon ka dot var soi thiam takin min do pa ul sam takin ka in puang zo to si a ka hlau thong et to ma fakin en biar kan lo in dun chumpon ul sam takin min man chuak le ngala mi pafing takani ka bum rei thei don lo ti ka hria in thashung ru zetin thingpui chu ka pe a zandar kwa alo pel thuak to kapa chu thingpui po in lawin amule ngal maya in nei tur tho kan ni a afanu hi min ring tok boka min in thiar film san dei zel nga tinge ka fo khai du lo min en kur hian ati a he mit meng fing zet hi ka hlau lek ka du lo ni hleinem iron ti te thut boxia ka lu thak lo pui hi apa chuan ka han ti ringota anui deuh haka kalaka hian a thin rim rei ngai lo chu tiang bokin keipo man deuh kan pu Joseph bel nu hlui hian min ron trim shep to a zirtir tu ni in ke ai chuan a u dai khami chum khan ka thin chu arim ve veu ma se min ti lung oi dan a thiam ema wangin reilote a kalung oi le ngal kha ania kadem shan law a mel tha ema a fel boxi palian ve pa ngai tak ani a fit nga le inches somvel ni in ka hria a taksa thau ni si lo hian a phut khat veu a ngo lek bok Itzhak nen hian in an deun lai an nei chin ami zia hi ka mi padu zong tak mai kha ani ve a ma se hmangai ero kala thei lo chu ania katan in pe hle ma se ka thin lung zong kala hlan fel thei lo hi ka in thiam lo reng thin ka ho mai don zan in chu soitur ishitlem e mai zan dang chu ni se ka dara ilu hatin iti thi le zat reng om sia fiam thu ti tak dewa ati chuan ka lo nui toy tak ho wat se ka ti abula ka om hian ka tang chung renga a hlau thong et reng mai ala ma em khi ka ti chuan aron nui sak naktuk duhte ngai sia zan in chu leng rei lo mai te ang ti pa chuan a thau ngal hluaya keipo ka tho ve wat veranda thleng chuan ka thla a ron hoile tin ka chala chuan a fop wang mai thla eng dim roi noya chuan sik zet hian min ena kalaka hian lung oi lo na inei chu ani em lo mo nei lo we tinge keite chu ka pa ngai rengalom nangma jok hi idik lo tlat anui le suk mai ani chuan iti thindan angin ka bianga hian fopla chuan ka kalang kanui saka aron kun hiam ngal angonga chuan ka kut suin abianga chuan ka fopa alung oi vele em to kan in bye zui la ulawa zan ina film takin ka in ngai to anga naktu ka Itzhak chu chan na ka pe ang thil thui tak ka thlir ngei chu angai don ani mut muna chuan ka in ngai to awanga in nei na hi lo ti top ta ila ka hlimangem ka shelaw keima wangin chung ko pahni te inzom na hi a che thei ti ka hria Itzhak a pute hi lo nei ta ila Itzhak hi na takin ka siam nge yanga u Joseph hi lo nei ta ang ila ama ana in an chung ko inzom na ka ti cheting tang anga Itzhak nen kan in nei an rem ti le don chuang lo ti ka hria a chung te tui thlar hial ngai hian ka siamang ti mo ka hlawani ma taka duty turin ka kala vulipo amu tha niang a mel alo nung sar mai ni zan chu serious an om lo lawa har me alawin ka mutwan par alo ti vara avalom om ve ka lo ti ve ngal vo in him monday ani boka doctor thar lo kal to don khai sha em ka lo bu ngawa thu ho deuh soya kan ti zui lom nu in ani po a ho ve le maya thingpui le a me inin duty room a chuan ka lo thu dara sister tongri ka shetlat rang takin ka thingpui in lai le ka chang chu ka da thangal wata ka bana ka sanabun ka en chu jing daria te lo pel der to ani hi helai hi duty room ania ronti lu mol lai chuan ka lo ding marngal at karen lo lutukin sister le Itzhak doctor form ne na anron injui lut ka mu chuan kameng kok thei a doctor form hnuai a chuan chemist poldal van pol rong kan ti ang hi a ha a ke kordum nen a in me zia chu
Nói lam hoi deuh si hian min ron ena. Anui deuh suk mai. Zalo zet chuan kalau kiai ve sak. Abak chu nurse Feli hian alo shil to ang se. Office lama kakal angai sia. Feli lo bai pui ro o. Kalau bungawa. Achuak zoi ngal. Soi tur awang du khop mai. Kalung pusudup dubri chu kasisiang tabering kasya. Ifom chu ifa in me ve. Nui deuh chung hian ati a. Kalai lek lek. Wadi fanghal do nem. Alu athinga dokana chuan athu zui ngal. Thingpui nge kofi idu. Kati chuan thutleng hin chan ngen ar pa hian minron en wanga. Thingpui ngat le. Kanui ati zaviaw na a. Kanui du chuang lau. Itzhak larin pui hian thingpui ka a in ve chin take. Dam lo engzat nge kan neya. Pariat. Thingpui siam mut pa chuan ka hanti a. Faili endu em. Kati chuan alo bungaw. Rang takin fail chu ka endira. Uluk tak hian en ngal. Ana thok lai ka mu chu. Angel mu ang mai hi kani. Awahan chatiang tak em. Khatia min en reng chuan na ka thok theinang. A fail en reng chung hian aron ti supa. Rang takin ka nung lam ka chun ngal. Arukin ka le ka chua zok ringot. Heta hian I thok veti ka lau shimi alawa. I duty na la hi ka omna tur anile ngal. Nui sakin thingpui chu ka pe a. Chik zet hian min en reng. Keipun ka shelok big mi alawa. Ka lau ti ve maya. Ani ichan na chu. Rang takin ka milvat. Nakina heta chuan na thilbak soi ka du lau. Kati deuh tlat awang chuan min zot lui tabik lau. Le wat chu ifang du nang miang. A thingpui na urak chu da in aron ding hluaya. Keipo ka lau in siam ve ngal mol. Wat fang chuan kan in zui chuaka. Dam lau te maa chuan anel omin. Dr. Junior tak ani ti tu man an shilawang. Keipo makti in kakahau reng ringot. Doktor ni tur ve reng apiang hi a angati. An lom zong soi atiamin. A enga ma in dam lau te chuan an nil ngal thuaya. Ka lau lim ve veng mai. Hum number 7 hi iron kaya ngai do na ni hi. Ati deuh supa. Rang takin dam doi so na lekha a chuan ka ziak ngal. Wat kan fang zo chu. Duty room a bok chuan aron chule te a. OPD an la hong ri lau bok nen. I office a va omla anuam dai zok om sia. Teuh lau heta hian a thei chung chu ka om don. Nui sang hian a ti a. Kanui vele mai. Fel. Ti pa in. Ma fakichu aron lut lol. Itzhak a mu chu ading dat. Tharau mu ang mai hian a phok sha mai. Nang mo. Ati deuh sak. Itzhak a shil hai mel chu a khongai thak let ling zok. Min she thiam la ka shingai chi em. Itzhak a chuan alo ti deuh hu mai. Ni don tak ka ti pa lutuk. Udu saki kha ka unia. Hanti lema ka zen kan nia. Ichan sin le thalak ta hi chu ka shia in. Ka mungun to kop mai. Tiro fel. Nui chung hian ati a. Ka lau nui lui ve sak. Itzhak a chuan zo na mit ming hian min ron en. Ti hi chuan a chan sin ka shiat na ka. A shiat to ngay ka ring. Apoy ka ti. Ma se I u nen chuan kan in trin na aray le to. Alo ti deuh mak nia. Ka vahan ngay mai tak. Ngoy san ve mai om. Nia asoya lom rin ay na tuar na zeka. Ma fakipo chuan alo ti ve maya. Nia inzom na naipui le ka tum to lau. Ka mei che mangay tak nay let le turin. Heta hian ka ron le talom. Min ron ena ka lau ip choy mai. Asoy chuak mayang ti ka lau tak zet. Ani mo. Mei che van nay tak ani don chu. Ma fakisuan alo ti ve maya. Itzhak a chuka me room ngang mai. Min ron siyay zau ringot. Kavahan ho mai tak em. Ma faki alet le nupon ka chua salvel pe lau. Eng ma soy lawi ila a chazok. At lak takin asile mayang ti ka lau. Dar kata tiroy ho don. Katnung lam ka hoy chu min lau en reng niya. Enge. Kalaw nga kang se iban hun omvela karon kol don sin niya. Kachan ma chuan a chuak zoy day niya. Ujo sefan min ron shuay ka ring box siya. Eng tin nge niyang le. Baka inzui vak ka duhte ulaw may. Vo inzu aksidenti vel an omnuk awangin ka chuman me ulaw. Itzhak a po abuay kop may. Mel po kan in mel man me ulaw. Feli, Dr. Wata na kautse. Ma fakitsua na ronti a. Helama kan boy ti reng nen.
Itzhak lung oi lo mel ka hmu chuan ka hlau thawng ru dep mai. Kan boy lutuk nakina lo kal mai ro se. Itzhak chuan alo ti deuh maka. Kei po chu ka ngai dan ani. Ma faki chu shil hai zet hian a chuak le na a. Kei pon kadam lo boy pui lai ka boy pui le ngal mial. Doktor ruat a hian pui turin min ngen fo thina. Ma se chuan lam mai a angkati. Min ngai zong deuh emoni le o kati lek thin. Ka hnial ngam ngai bok si lo. Thil ho deuh ti po ngai se. Boy chungin ka kal sham thin kha ania. Api hi he hospitala an director ani bok si. Chumi wang chu aniang a in ti thu viau le ngal. Engatan nge doktor ruat a chuan a ti chi a. Dam lo kan boy pui mot lai chuan aron ti chuak hlola. Kan dam lo khoi lai le anu pui le afapa. Le no pang ve takte an om bok si. Ka zak ru viau. Ka shebik lo ka boy vak lo emaw ti niang. Ka lo ti liam puat ringot. Tun china chuan pui sin tok she to ro. Or thoa duty ni chuan Englai po in pe at reng angai. Kan dam lo te hi kalsan mai chi an ni lo. Ati deuh maka. Ako ta sil zui ngal. Ka hmui ka lo ti por zau. Dam lo nu pui chuan min lo mufu anyang anui sak mai. Kan boy pui zon hu chuan chaw zerin duty room a kan thuluta. Thing pui lum sak ka tumpon a do lo. I chaw lu tukang thu mai ro. Ati deuh luka a doctor form le a engkim. A thlantuin a bual hu hlap te chuan a pa hlia. Min lo du o ngoi. Min en rang sung hian aron ti chuak hlol. Kanui haka. Za a po ka la to lo. Dot ni hek lo le. Ka du mai ni lawin ka lo mangai mani. Mangai lo phal chi po ani hlei nem. I form nen hian I sexy haziat la a tha ang. Nui chunga aron ti chuan kanui le haka. Ani po anui ve. Kamonga chuan aron cham zau. Ka puchiang ngang mai. Midang hua chuan a aya lian deuh hlek hato ro. I mong bor le I om bor alang thei veka lom. Ka hmu lai chawin hei chu hato ang se. Ati ve nuap pa. Kanui azang mai. Nang angin ka om bor le ka mong bor chaw an en hei nem. Mi pa chu kan in ang vek. I duty na hi meichia ain mi pa an tamzo. Kanui le maya. Adam lo te laka chuan za om le puitling tak angin a oma. Kabula chuan tleirol te ang main atong le boksi. Hlim dewa kan ti mol lai chuan doktor ruata aron lut thut. Ka thaurang ang mai. Alung oi lo mel chu a hlau omzok. I man reng te chuan lo kalvat tur se lom. Dur deuh khup hian min en renga. Ka hlau ru viau. Kal lo turin ka ti ni kha. Sar kan buaya I shepeka. Ka tiang kara lo in ko pen ka thil ti si ani lo. Itzhak chuan chiang fek fok hian alo ti. Ka kun lap ringot. Ka hlau thong tak zetani. In boy to lawa ron kalvat mai tura lom. Aron ti le. A o ka chu aniam vak bik lo. Dar thalang atang chuan dam lo te chuan. Doktor panhi in hau mek te chu an ron thlek le dak thin. A za thlak ka van ti tak. Nurse nia mishing ve thawani. Chaw ve thei. Ha ve thei nia. Nangina I du duai lo ko pen ngot thei ani lo. Itzhak chuan alo ti ve le faka. Mani loka doktor ni turin I qualified ve chawa. I ron in lavung ve hle mai I senior te za na chang shero. Thinrim mai senin doktor wada chuan a hanti a. Ka ngei mai. Nupui fanaw nei du ato si. Ampel te hi ka ten song tak. Sar ka za lu tuk se. Ma se helai hi ka duty na mun ani a. Za lo takin ka dam lo te ma a min ron ti ringot hi. Ka lombik hau lo. Aron kal le kal lo su ka thu ani. In dai lo ani chuan casualty lama po nurse all tak an om cheu. Pun mai tura lom. Thilpoi a thlen ma hian ka dan vatangai. Atok to. Sar ka ti pal tak zetani. Ale peka chuan ka ron kal tu ang. Ka lo ti ve vata. Ron kalangai to lawang ka mamo to lo che. Ti pa chuan a chuak tamak mai. Ka vahan zak tak. Itzhak chu emaw soi tumin a an zwaw lai chuan vuli aron luta. Kan in thlak hun alo ni le der to. Itzhak po ngoi ring chuan a chuak ve ngal vuta. Chanchin lo shi thoi anyang min zot nga sek mai. Kei pon engma zep nei lawin ka lo shi ngal mial. Doktor ruata hi chu ka ngei na a rei to. I kal zia kha atul na a om lo shim. Alo ti ve ta ka chuan ka tho huai mai. Ani ka in thlak don ka kalania. Ti pa in ka duty na room atang chuan ka chuaka.
in thlak na room lam ka pan ngal ka in thlak zo ka chuak chu damdo in pan na konga u Josefa police form ne na lo ding reng ka mu chuan ka ding dat abai ka ngenga phone lo khoi mel mai ka shil thei ngem ka shilo ka ngam thlot lo midoi zep tak kani ma se hetia omreng la thil dik ani boxi lo karil ro boy aiza ka shil tir chu thajok ma se aril ru ka tin zwal so anga kalaka a hel ta tangti ka lau boxi tuna ri chuan soilo zokang hunrem chang dang a om mai ka ring ti ril ruk na una upa a kal ka tum sia chu ka hnung lam atang hian tu emaw hian miron pot dora ka au chuak theilo ka a hup ngal aiza ka lo ni rengin imolem ni min ti hlawa lom ka vin that ding ching su ti hluk pa in akar omna lama min shoi pheya akara chuan min nam lut ngal rok rok mai rang takin aron lut ve ngal wata glass a up ngal rang tak chuan in khal chuak zuya u Josefa bul kan thlen don chuan ka kun wat aiza ka chu eng emaw soi hian a phun hluk mai enge a soi ero ka she theilo mizo tong chu ani lo phota khongem ni shoi don nem fashion lawa ka ti chuan siang zet hian miron en wanga hotela ati ringot imolem ni ta chuan ka kal theilo ding le ro ka chuk don ti pa in kar kung ka hon ka tum chu alo kal de inia han chuk vai te kan le in mangai reng ti hi ka shil ngala ni mai thinrim zet chuan ka in kwang kwa a ka thutum hal bur hetianga a che thi ka rin sa ani wanga nia ka lo vo lok thin hetiang hian chi thin lo te ka tan thil I ti har sa zel ania motor chu a khal ngai reng chuan a khal ngar ngara ka thu soi chu shelo ang mak hian zu oma mole ke ai ni thlang jok ti na emni ok inhiam deuh ru hian aron ti ava han ngai koi pe take o chu tiang ani lo shil hai de wa siam kha ka du hlei nem ka ti chuan min chang to lo aizol lama min kalpuya hotel regency a min kalpui hotel kan bu chu min en thup vek mai hian ka sha ka zak deuh thlat room nom le fai zeta hian min lu puya room te po alo book fel vek nia thom riwa atam lu tuk lawa anuam phian ma se nuam ti angin ka lang du lem lo ka thin rim lak lo to thlat hetianga a chi thut thut zel hi nia ka du lo chu karin ange in u Josefa chuan min lo kol ka hlau thong lu tuk chu ka phi le ching to engting ye ka ti ang nangma wang vek ka han ti ngai ringota hadam takhan omphot la I bek hi da la chuan lam eng em siam mai ro thok kala hoka thin phudup dupin ka chang hal khongai om de ya duty hun to si lawa min lo la ngak reng ani mo ka van khongai reu tak ka shil lok thei lo chi a ka ti pal lutuk ka chenu in boina to ka puiturin aizol lama ka kal tang hal da ya min shi thiam ro o I om na lo sei ro ka lo kalang ai I ka ti om ja chu min chi boina nia ka lo ho huna ka shilang se ka han ti ringota lung oi tak chuan ada le maya ka phone man chunga min lo en reng tu chu ka nam son lop sofa a chuan in kwang kwa thanin ka thutum bu ringot irila tramem eitur kan cha don em ni tram lo ka lo ti deuh mak ka thina rim lak lo to tlat ka lung oi mai to lawang pizza kan cha ange ati deuh supa phone chu a mang zui mial miala a man zo chuan ka bula ron thu in a kemis ban kil na chu a phela a kiu thlengin a thlep chho a ngonga korkil pathum vel chu phelin minron en le wang mai ke ero chuan ka en ngai ka lo en ngar thung puten en khanin in fop to em a zo na te top chu fop ka lo ti baklara anui hak voi engza voi ni vel angoi le wanga ani kan pahnih hian enge ti duni chak ber ka ngai to ana thil pakhat ron lut ngal min poro nui me alo chuan ka han ti a ani ero aron nui hak thung ano panchhat thlaki ti velo em ni tilaw korean film ate po changtupa in changtunu te an pajalom I shelo ve sia baklar chuan ka han ti a ano panchhat thlak na ka she velo ka chak ve ani maya ani a tha e ho lo kai ro ti pa in ka ma chuan aron thutung uta arukin kanui ngal var mai mong changin ka bukthla a thau chia chu ka tlamai donin ka shetat aize ka thodon ania
min vangai ne ve itla te ulo mai khunge kan kalang a han ti zui zata solai corridor phevela son ve kwala atok mai kati chuan min chwa pui ngala corridor churin ai na lo thui pian ma se soisel lawin phur tak chuan akal pheve a nuam kawan ti tak a hnunga lai thasi hei hi kamu mang ani lo sham ka be se lo ni po ni se har chwa to lo mai te ka du room service ve zak zak ho chuan nui tet tet chung hian min kal pel zela ka ngei zia hi anui za thlak na po ka she ve lawe a fel atok to lawem ni min en duhte mai ania aron ti ta boy boy mai toke ka chuk don ti pa chuan katal ai aya min chuk tir du chuang lo min pokhet sau sawa kan room thleng min pa in min Hlutei le thlap nia pizza po juice nen do kana alo in chop thlap to khuma chuan min thuta ner sak sak pa hian aban chu a met ngal char char mai inge a anaviawem ni ti pa chuan ka me pui ve ngal wata irit emalom jima po tiang em a rit kha ka choi ngai lo athu soi chu ka hwat tok atling le em to in ngai viawi ti lo chuan kan omdun hian in hauna tur hi atam theisia keila hi ka thin rim reng zel le ngal ka thawi ti na emni win tha ka ti chuan in thiam lo mela pudeu thau lo shan lawe I khal zok nui suk suk chung hian arun ti khal ni ka du lo ka lo ti mak ani I chhiar ni po ka du chuang lo ka ti chuan a nui suka ani enge ni du engma ti mak pa in khuma chuan ka mu thlopa rizai chuan ka in khu ngal mak ofiam thu ni kha I tok sia ho pizza so eila ka ri la tram lu tok ka lo ner saka a in la khongai thlak vela ni mo ti ila ke po atram viau tho rang zet chuan ka thawa min lo nui var var mai do kan ma chuan a ma ang thawin in kuang kwa than chuan ka thutum le bura I ei do nange ti de hu pa in pakhat chu ala a ei ngal ka pangsang le chaklat min bar ro a juice in lai chu phu chep nia makti mel zet hian min ron ena ka lo eng thadu lo vel engi sha ta wo in hi min bar su ka ei malekang ti pa in ka thawa kalmai ka tum chu min pot thu le nok pakhat chu la in apiai thla a dot mel zet hian min ron bar ngal ka in sum rei to boka ka thei to lo kanui ngal var vara ani po aron nui ve vo in chu ichia hlo ka ni ringot alom ati zui nang na nga ka lo nui hak thung tinge adu omiti ve lawem ni ti e dot che hi nuam ka ti kala ka ipang chan pau le ka tana nuam ani mai min ron fob zawa ka lo fob let ve ngal tu ma hian min dem thei lawang ka hmangai em ani khuma min pom pheya aka me sa ka phel nga sok sok mai ke pon ka kol fol hak chu ka lo phel ve a ka kum alo tam ve to a ka zak tri tre to big lo ka taksa dwa taka afo kwa lai chuan ka lo room ham hama za pui ka in ti ngoi ngoi ma se ka shelo ka mamo na san zia hi tu man min shet pui lawang ka taksa chunga aron du lai chuan tre that pa in adara chuan ka lo ham ngar ngara ana ka ti lu tuk wang nge ka kur der thei ka hmangai che tham truck hian aron ti chau chung chungin kanui sak ka thlan tuin min bala ka taksa ti chu a hu hlap mai ka sa hut ni mai in ka sha dim taxi adu tok ang ni thosi hian a che a mangai na wang ka ti lo thei lo ka taksa anom na ron om chuan min phatsan na te kha min thei hil tir ta vek ni hian ka sha ka hmuya chuan a ron fob li a ka chawlu tuk chu ka ming thei lo adu to ka hmuta niang asir lama chuan a let thlanghal topa a oma chuan min beitirin ka chala aron fob zau ka hmangai chilai rat fel ka ta chau ini ti hi thei ngil ngai su aron ti su mai ka lo nui saka heta hian kan riak thei lawania ka ote chu aloi vek nia kwa thim pot se kan hodon ania het zet hian miron ko a ke pon ka kwa let ve ngal puire ang mai hian ka ingai ka mit tui ron tling pam chu aruk chuan ka khablet fak faka kan zalen huna chia hetiang hian ka ompui to ang kan channel a hian zantin story pathum palite kan da thina in subscribe pa notification in on ringot khan
video zong notification in lo dong lo thina history lawa po hian notification idon kim vek du chuan notification bell icon a khan click la all ti kha I select on nya Itzhak season 2 ziak tu hlutei jokun pachaw chapter 15 kan imbal dun le a avoi ni nan kan ti le sham Itzhak inven na kan mang si lawa apoi mi rai la ka ti ma na galaya ati du lek chau chu tiang ringot ani lawania minor fop zui ngal ka chau po azia deu ka ho huna dam doi ke ei thawang kalarai du osong lo kalin thak fel vek to ka sam ala ro lo awangin min chem ro saka anwam nge mai ka mu thulek lek zel ka mangai che ti pa in ka muya aron fop le a keipon ka mangai che ka ti ve tange nge tlemin ka zam deu min ena anui suk mai alim ve tak zet ti ka shethei sofa a chuan min din tira kan in chen sia a ngonga ka kut ka suya kan in nui le thin kan hlim dun tak zetani nget zet hian kan in kwa le wangwanga hoto lo mai la aron ti chuan za zet hian kanui chuaka ani po anui ve thau afiam thu mai ti ka sia zana pute a lo leng do nem lengang ka ring inin fo velanga minron ena anui du thak lo nia ala tumbur zui enge kalo ti ha info tir hlek suang che kata ani kha I engkim kanui hak ingai to pe me mai a lungai su nang angin a hur lo ka thu sei su keima pon kanui ti za anui za thak lo hur min ti hlek su ilaka sau tiang hian ka thin ka ti tak tak ka oi thawa ma se min phat san ti kala thei ngil bik chuang lo shat reng du lo ma ila ka she thona a adin huna khan ding ve ta ila ke po hi karin om angem ka in che bik tat lawani Itzhak larin pui POV kar sit ngen chan ngenga muthulak lak chu ka en le zau thin ke ni hian thil dik tak kan ti lo ti ka sha ma se enge pui kan in mangai ani ve maya shereng chungin kongshan min zo lui tir ani kha a hong na zia hi an shelo ani che kanga aron ji triama phak chial hian aron meng ve ala har siang lawanyang akha pak mai imutu yem tuye kan thleng chep to em o kati chuan rem at hian kadara alu aron hata nuam kati veng mai Itzhak ha thil dik lo tak kan ti ro mani in thiam lo reng hian a om rewa hetiang chuan adam lo pa mayang ti te po a lu om aku chula in ka fo sak zawa ti swal kan nei lo pathian po khian min dem bik lawang chuti mo aron ti deuh ha mai kalu kalo bu ngau angai athata anyang aron nui ta var mai aruk thei ang bera feli ka thla hnu in kan in lama ka in khal ho a common room a mi tuitling pama lo thu ka mu chuan ka ding dat kanu le ka pa in an lo Hriatpuii le ngal engi ron ti kong khara ka lu rwal chuan ka han ti ringota ka oka anem shan lo ba ka henu ka mu hian ka mut a ofek sel kaning ngoi boya lo thu photte kanu chuan alo ti changfak mai an hmel atang chuan eng emaw thil du om lo tak an sha ti ka she mai ngoi rengin sofa a chuan ka thu ve maya hlim hmel po ka mu pe lo khati khan min zer boya min lo kop ru ve khanglang le ngal du saki hian min lo shila ani hian ifa apai ani ome eng a soizo ma chuan ka han ti vin thota ka oi lo lut tu arai na chan tur om lo thani liam ta kha kan mudun hun ber ani ma se ni lo ani ve thei tho engtingi ti don ka pa po aron tong swak ve ta idu du in en kol ro ke chu ka kut ka sile ti pa chuan ka thawa larin pui ifa ani hi chutiangotin iti theilo ka pa chuan ati ta khur mai ka ding dat ka hlau ruk ang ngein thil athleng ta chu ania engtingi ka ti ang Itzhak voi tam tak shil che ka tuma ingai thadu bok si lawa chap o lek hian ron ti ka chung thei to lo room ze thian ke en tok ringot ingai to har ka mamo ti pa in ka tan chuaka kara ka lu zui ngal ka ngai to na aboy mup mai engtinge ka ti ang aba han poi tak car steering te chu ka chum le pop thin
ka ko chung hi atot up mai ka ti swal liao ani tuma mo pu thei ka ni lo felin a shed vai chuan ka fa hi thlautlak arem ti don lo na sa si lerat felipi ovi ka inti fel fai zawa u joseph po aron lang le to amit ming fing zathi ka hlau lek to t-shirt dum le ke kordum a ha a avun angau boxi a in me pian asam buk lek chuan a divai lek thin I chanu chuan engbai na mo nei kabula aron thu thla a kalo tang chung mai araya achung te ka bashil sakalom tu I chan te chu ka shebe de vexia min en kur pa hian ti a en po ke en vengam lo ka school kal pui thin min ti dan hi dot ke shil sei ring em ni aron nui haka anu hian an deuh anei thin ma se ka shi chuak zo to lo ka chawlu tuk vo in chumi kan do pa ka vona salu tuka chaw mel zeta ti pa in ka dara alu aron hata arim tui vung ngai mai ka kuchula in akhal niap pa ka ngai bok che aron tile vo in thil thleng ka ngai to phei chuan ke inten ka hlau bok ka tang chung reng mai naktuki off do nem ka lo bunga ungawa ka off ni ni tak ka lo thei ngel dai khoya emaw kalang miang mun nuam dewa ka shwayang che ka chak veuna a ma se Itzhak na sha chuan a phal don lo na sa ka hnial ngam sia bok si lo engting nge nyang o ka lo ingai to ang ka han ti ringota ka fiam thu a anga ya nyang minron en vuta anui suk du chau ke po ka lo nui ve mai ka phone ron ri Itzhak ala ni zui he pa tak hi chu arun leng don ti a she ve reng sia ka phone screen a ming lo lang chu a mu hlau takin ka hup chat ta ka story te hi ngai nom mi ti a story dang ngai nom tak I ngai thlak zel du chuan kan channel hi minlo subscribe sakla notification ka on ngal bokla athar kan da apyangin I munga zung theyang